ngoba ezinye izinto imani okwenzeka. Umngane wami phela uBhodloza sese wayithola intombi. Hayi, zama ngazokuthi itholile fast ingane yamvakashela. Nje lo mjida senza ngani ngoba phela siyamazi isigwaji nje kubheda nje yabo. Kodwa manje seyitholile vele imvakashela ingane ngomthayilo. Mhlawumbe lo mjida ushaya iflow vele ngigijile. Ngiyafika lapha ewindini ngiyaphophotha sengile sebeqedile first half sebeshayile nje seberelaxile yabona idlalela ubhekele nalokhu wakhe nawe idlalela ubhekele ayi ngibona ukuthi hayi sokubhedile vele isekho into engize ethi hayi angisale sengilalela ukuthi baxoxa bethi umjida mfethu ubhizi question le how baby kahle ngokuyibhede yakho yini intombazana hawu usho ngani phela ngibona ngoba basathe ngithi ngiyacinga ikhekhe lutho liphelile ikhekhe.